Kasnong dempem hakan riu terik no pra arjar puar kala saki ya kejingwan urlong artli kikam kibakum kasnong kala angnut la bon snam kata ka surok rong bat ka jingsna thama ya ka ying school government lower primary school ya kini ki artli kikam kongsan ha ka tei kasnong ki bor pnya snong bat ki bor pnya school da ka chire lang ki la pen sngo sho meli ka sora ka si upa given a million ubala sim khia ban pun urlong ki nak banta ka jingman toy ki nok song snong kumta da ka jingso komen bat jingso ngu ki bor snong bat bor pnya school ki la khot yo meli ban one man play yu maunong rem bat ban khap irubon ha ka te ka step kum ka dak ka jing pli pai ba ya ki te ki artli ki kam ha ka ji lang pli ya ka surok bat ya ka te ka ying school lai don lang ru do ba el kan jing SDO ka sora civil subdivision ki officer ka tnat di sora division ki nong ilam snong ki bor pnya bat nong hi kai school ki khna school kumju nak nong song snong Bagi po snam pila angnut banyo ia kata kalenti kasingkin kababiang banagalang ka jonga hi nga sonshim mi ni galat hoy kani ka program ka long sisha kum ta ka program haba uwei umau nagbenta altali kisim habangila yo ban play pelda ya kani ka school ka bai ka jong phi bat kumju ya kani ka surok kabla long shisha ka jing angnut kabla slam kabana ka leng ka jong phi kum ki no lam snong ki badon shisha ka ta ka jingkit khli ka je pen snow na ka we ka por sha ka we pat kani ka jing angnut ka jong phi kum ka snong banyo e kani ka lenti singkin ka babet babiang ya kani ka school ka jong phi baro hi kala ullong de lingba ka jing etrilang hoy na ka leng ka jong hi Ngayo sngow ya kajingkren nakaliang coba Lewis Nongbri komi secretary komi president jong managing committee hakba nakaliang ka jong phi phlaken jo shaka south santli gisnem ka jingya lenti ka jong phi kum ka school niemla bania chakmat khlem ra pen pau ka burom ka bahak madu yo play try kenrat brayalam lenti ya phi kum ka school managing committee bar kum jo ginoi kai ki ba e ki jongi nadu belasang ni school hadu kini gisngi ki por momenta ki bra penong ya kani ka school ka jong phi komni kombakal nong menta nagaliang jong sarkal jella hakini ki snam ki bla dep klashim ya ko wei ka rai kalong habangi petho ya ki government LP schools kaleng saudong ka jella habangi pet dan na pedeng jong ki habangi pet la da i sangsat da shisha bangi so tho bakham ta magani ka juk chongi menta ni em ha ka juk bakat chabangi phai ka chabangi pe ni don kam ya ka jinglang jing start bangi so tho ban a ya ka ta ka jinglang jing start ni don kam ro ban pentikna bakita ki shlem ki ben pen saprang ya ka jinglang jing start ken long ru ki bapakka ha ki benta ki baper banagaliang jo sarkal jella hakini isnem ki bladep kala shim ya garai baladon kam ban sanction thamai yaki school kaleng saudong ke jella bangi so komen shikade e bahapo kani ka konstitusi ka bai ki jongi ngidon khandai tali ki government LP schools badia baro ki khandai tali government LP schools ninayo sanction bala bon la dep ban pentrairu bat kini ki school kilayo shisha ka ta building ka bathamai ka long shisha ka ta slam ka pakka ka ban ai ban sam ya ka jingnan jistat na ka benta kini ki heb ki barit ki jongi southly ki government LP schools nilayo naga scheme PMKKKY but southly or but centrally ki government LP schools pan nilayo nakaliang jong ke education department danga kini gisngi ki bladep nilayo sanction hagway day ban penteino ya kate government LP school hangte hakukon barkila dep ru ya ka tendering process but shen on sa a lot of contractor khanang ban pentreno khamkloy ban pendep katkum ka jing angnod jong ka school managing committee Nagaliang jo sarkal jelaru hakini kisem ki bladep. Habangi pek
baro iskata baidei bat ki vacant post khamtam haga baidei bat ki no hikai ki jongi keleng sodong ke jela kala sateng baro iskata rengi sokmen bah kini kisam ki bladep nagaliang jo sarkal jela kala advertise ki post baro berkumju la dep bantung ya ki no hikai haki post ki bopher bari ki no hikai la penti kena bangin yo ya kita ki MTET qualified teachers nomor bale ni sautu ba menta ni don kamru akan ke juk cungi menta bangin yo ya kata ke quality education. Halor kini ki art ligi kam ki bala urlong hagani gisngi ki nong ilam snong bakan thop yu ba hnong klaw rang ba snong bot ba el nong bri secretary ki lapan pau ka chingai khuble ka ba kerpang yo melie bal sim khia ban pendep ki kam ki bolok kular nak benta ka jing mentoi ki pai ba long ka por mo menswa ko building bo menswa long kila chot kila pralut kila yo kon tang la repair he mang la ya na na ko yam ye bo menswa ke bra kan menswa ro long la ban yo anai ba menta pa la ban yo long ka cing kursi buat tam ni kalen snong nakaliang sekolah kunci. Nakaliang jangan kum sekretari jangan dapat sedang mah, haju kapar kum presiden jangan ke school managing committee jangan ke tempat government of school. Tempat sengi lama penpa wajing semua bukan konsen ni ba MLE jangi, dah kebina MLE, ba lalai sistem ban penjual ikan ke scheme apa senang jangi. Nampak kumbalong ni keren kena bayar ke surok, dengan surok lah donar benta, hau ke ba hau menungkong dilatih ni kena senang nang tanya bas sedang hadu tanya football. Cara yang membeklan duduk senam ro karakteris ban ro po kelas dang tinggi ro senang. Tadi nameran football terter haduh nak pedang senang layo skim lengba ka MLE skim ke pori ba SP swear di la senab yang kendiat hadi nang tapat hadi mengalami kena ke skim MGNRGS te ke basana do nang tena pedang senang haduh na ba mi yang surok ba bi kenduk surok ba tinggal penteri nak skim MG kembali sepak samsan meta. Terhadap nakaliang jongi kisno mo la persiang ban ya keren nungguin nong khmat kumno ban penyo ban siang rong yang nek surok nomor ba kade ba yaleng ba ya kisno rasodong temdei kam simla urlong dei do tar sama rajar kat pra hadin ba keben la wan kumeli jadi nakaliang jongi la khak jong ko li keren ba jongi de bas tunat kalong ba hadin arsenal bila long memeli bila ai ke cuba kuasai ba layo sanction untuk tang sudah bersiarang tu bahari kata ru la kakam kam 11 lem dan la tercai kam berlalong kalau kita ada kita sim layo ban beli kena ka jing serong yang sudah pas nongi long kakam berlalong untuk kadang ai ku beli semua ni ke ba ke bin tristom kemudian long ya ke engineer jangka PWD department jangka nampak seorang sibuk solution ke bila dan bentar beli terilang yang dia kena ke bentar ba apa ke di school tengah simtinga ngal di week nak school jangan ke depan government school ngala mi dengan school ngala nang yu audi dengan school bagi nang hikai ba kemudian sudah ada support ke jongi te hadir ngala depan pendek jika kelas 10 depan di school mau kodok hadir ngala pas nang ne te kelaji nak kalian juga senang kalian juga school menjadi kelaji yang akan simting presiden mungkin apa jika senang ayu nomor balai dik senang terkendai pakai kendrilan dekat pakai penyu boila simting presiden yang school tinggal persiang pun sih nampan penbahai gini ki building te barim ke bangi layo ban extend di kamera lembah ke jing ai jing arab kaleng juga department juga ke education department jadi kata layo ban penbahai layo ban penbahai kemudian layo ban yutek sendiat kan hadir kata dapat lembah ke jing wanjung ke SSE tinggal tuas ke SSE nak kaleng ke juga SSE tinggal ai ke jing arab ban repair ke school building tinggal yo ban repair ban penbah kumbakalong menta kalau dong tei ha jrong tinggal yo ban penbah la long hi ketang ba junduna kelong ba ka building de bla rem ba aslam tinggal don kam penbah tadien bangli keren biang ya ga keben kumali nakaliang jong ka school mer jong ting la pa chai te nakaliang jong i la pan ki jong thwa nakaliang ka mer jong meeting la bo jong thwa spo mali jongi te bas tunadi kalong ba tang hadin kumba san banai tam bangla bo mi ki jong thwa nakaliang ke MLE jungi la ai juga ba la larung pada sanction ban penilai building thamai ya tang kini ke ba nakaliang jong ak presiden jong ka school kunju sekretari jong ka barasnong masuk ban ai ke jong belai kami MLE jungi bala kristom ban kudulong i ke ba nakaliang jongi la dawa kun kinam ke kam ka school aju ba ko mun ke kam ka barasnong